na gye ahome aka che won say ma brabo ebedimu ebeyi we are sa na medama wa no pa bia so ra ahwe sa azam we pensuo na twe twi ya na wa gye ahome enesoso ma brabo ebeyi ti bia bia wo bia aka kire ho woni made ba ko so a edi enya e wa brabo eye woni a ene on din kita hodie. Very often some relationships become controlling relationships that can keep us limited in our exploits. If you are always looking forward to another person to make you happy, if you are always looking forward to another person to make you complete, then you are on way to a happiness or a breakdown. What the other brabo this will be a mama niaje. Eh nano bema bia mama nianje nano oba bi na me pension na magie nano adamfo bi nano onipa bi na mpese utimi hyamebo na okase mabra. No. Happiness is in your inside. And therefore, if you are relying upon relationships to make you happy, you are setting yourself to unhappiness and a heartbreak. Esa says, oh, chance will be mama wani aje. Now chance will be na be Kenya war. Se nipa ni ho a. Se wani nye. Me can say nkitahudie e adeboni. I'm not saying don't form relationships. There's no force on earth greater than love and connection. Abrabo ayebu ade eso emu a ekura emu a emu odin ede eye ode ene nkitahudie. Abrabo ayebu nkitahudie ene odo ene ye brabo afapem. But the American say wa wo de abrabo wo de wo ho ato nkitahudie so ene obi eso se wanya me bebre wanka ebe me ya oka mesu ena America no. I'm talking about those of us who can't live our lives without any form of relationship. Wo de so be nka me ho a so be amama baso a so mi anya amame a me de ma brabo be basa dabi. Those who will be with you just for anything. The people who are beben it's an obedienti. People beben it's an emra onu ya e man na jinti. It's a emra twem afre no mba. So onya de ope efri ho wi a ato agege mu. Nti mo ba bon ko show bi nsa. Enfo brabo enko show bi nsa. Develop enough mental strength and emotional independence where you can get to the point and make your own self happy and make your own self valuable. And make your own self acceptable to others. Don't go and make others accept you. Me shate when you my me fa wan cancer me ho afa. Me say wan ka bibi am no. You mu brasa. Your life is your own. Abobo e wan kasa oda. Wani je ene wo ye die gina wo so. Enyina obi so. Mo amode mo ho tu obi so bebebe no. Sa wa ya na twe ne ho a. Ase ye manya broken heart. Wanya we broken heart. There is no broken heart except that you overly relied on one person. There are some who want to be sa mama enije, mama ahoto, mama ahofama. Eh we you ame wu, e bi kwati because we jam ame wu. E wi ase, onyame ho bobo. Oya no enipa. Ono so na sede na de so eso no. Enti se we de wasede eno wa de so akoso na ne komu bu obesuasio. Abrabo no ese wo pe adwemu nyansapo na ope adwemu ahodne na ka yase biso mabraba mebu ama na asomani asobiani. I'm also going to be independent of anybody so that many independent share we can be interdependent, not that I'm going to dependent. You are just as happy as you are alone. Eka wonko se free wonsa sanko yi a emo bi sobo entwedu asu kache won se kwan bia so no betimi agira me nan so me nkwa na me be abrabo mu ye nyinsa me nko ewo me nko ema metumidie timetimi ayo me nyobi ka me ho a nia me wo me be hia no nya ka bomu ayo me nko no ho nko gi bibiara me nko no ho enko nom no siso nko nsuo me so me bi be ka na abrabo ho ye bubra na eyi me de ka no ho na ompene na otwekwa meje ma de na mabu me bra bebre ene ni nkorofo gidi nketa ho ya nkra bibia na de akọ ya adwene mu ya hunamu isunsumu sikasemu ya mfa bibia nkọ ananse akọ ni akọ dan ni pakro na onipa na akọ se adua ya twere no
se otwe ne ho a na fom ne ati ahwe o konkita hode mu a pe bibi to adwen proso ma adwen siupi esiuta ma bibi nkura wonsam fe nyansa ne ahodin bi kɔ nkɔtwere obi na mom kabom woni nipa na nkabom ɔhono nkabom se ne kabom ukura we na ukura num na mekura num nyasa ukura nyansa ukura akade ukura hosepe ukura negie ukura sebe wonsa no adwuma na me so mekura num ane eba ya kabom se wotwe me ho a me num na me de ba na kura me na ade num kɔ se manfa bi ama na ukura me se ya wotwe ho a mate ahwe sana abrabote abrabon eye nkabom enye obi ne kura wo abrabote se ukura num na me so me kura num ni akabom ya ese wo do ho twere obi ho so ya ese wo do akoma o se me de akoma nyina ma no wana ese fa akoma ma nipa kro wo de akoma akoka nipa na akoma ho otwe ne ho a akoma kura wo wo de uti nyansa na akum watenka ekura wo wadwene kura wo na ade ko hyemu entwere odasani sesabi we nyame ono so ye nipa ono so ewo na asede ono so ewo na adesoa na se wo de akoka no adesoa no a de kombebu enti ade a edi enya abrabom dodo ade ya hotu nipa so to obi wa ne ho ato obi so sai wa mama amewu wa se odi nipa no ye ne mra na odi mra debi minia ma wani nna nipa so emfa ho nkoto nipa so wo baby ade we beto afa ho to ho so na dia wo ye nra anya no sua na na no foforo. If you have to rely on anybody, rely on you and make your life better each new day. If you have to rely on anybody, rely on you and make your life better each moment. Shiro suade pakade simuna sipinesita simple atreba ko pe na hye wona mone nye ho na si na kwambonten so na fa suade wo shu atete apantamo a betimanya foforo me amete emre bi twam na matade ba ko pe so na mitimi kura nhwe me wodo punyi ntade bibia wo ne mre ne kwan so emu ho abonfia enka se man kotwere obi amenye yie ukotwere obi akotwere se opanyansa ukotwere obi akotwere se opa kade bi abode bi obi bra na so agi fa hodie. If you're going to relate with people, relate with them for independence and for self-reliance. Onyame nhyira onyame nka ho me di kan na madada ache hene ase na madada me camera Thomas ase na madada me sound Frank na madada MC ane lighting for ase wo ahwe me nsusu no wo no onyame